Naimbag nga orasyo papagayam. Dahiti manan ti pagayam yun ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, amang kabkablaw, kada kayo itinaragsak ngal daw kan orasyo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa kani drama ita kat naggapo kani pagayam tayo ang naglingad itinagan nga angel. Ngamsak bay na ituloy tayo pa iti kumablaaw. Hello kani Ma'am Gina Umutoy, ni Stephanie Fanny, ni Jojo Salazar, ni Teresita Coloma Gabuyo, ni Lauk Vlog, ni Janvi Sarceda, Leonora Bautista, Betty Segundo, Jovelyn Garcia, Rogelio de la Cruz, kan ni Loida Hidalgo, kan ti si Bubukala Pamilyana, dita Binalunan, Pangasinan. Intay nga ro na ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo naglingad itinagan nga angel. Kastoy ti kunana, Dear manang biyanang, narigat ti panagbiag anabangunak, tamarigrigat dagiti dadakkel ko. Kat adu kami agkakabsat, at dakabsat ti ama kamang tultulong kada kami. No awan kanen may, niikit ko ti kanayon ngasit gan may. Iti may sangal daw, pimasyar ni Auntie Helen iti balay may. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Matuyag di mitubog tinyog kapag silain. Uminom ka. Nasami day ta. Ay na, agyaman manong Lucio. Imadumit gaya man ti bungat nyo gyaw. Wain, tanagag mga bungat inyong itaropayan. Ala, ipapas mo ti uminawm, kain mangan itinyog. Yawi bunto tadaduman o di mo maibaos. Ay kitwan amanaw. Ay wan, iso nga imaya. Tano kayat ni Jay mga anak mo, o may ijay balay, tatangdanak ngaglaba. Agdalaws kin aminun at trabaho ijay balay. Di babaunan nyo nga ay aday. Ay na, nagawi din ijay probinsyada. Tawan ka no ti mga sikaso kadagiti anak na. Taga-bro din ti asawa na. Kastaya. Ikinula ka kaya ni Jima kawin na. Tawa mo lararamidan na diti balay. Una, tapno makatulong matkin ka manaw. Kasaritam tungro di ka anakam kabagays. Tadamagay no kaya nati sumurok ka. Siya kon ante, siya kon taalaan niyo. Anya? San nga bagay ni Jima tagtrabaho iti o nagtibgalay? Taadasad sa dut na dayjay. Anya? Iswasaklaktan ti tangdanan yung agbabaw ng tanagagatakmat ante. Ayan ni Jima aya, Angel. Ay na, ada dya silid na ang agsil-cellphone lang teraramidon na. Awan na mo na nga trabaho dayjay. Iso nga siya kunti kuyugyo. Mabiit lang ante tayo naka-agrubwat niya, ag-impa kay akmatan. He! Salaki! Unay matdag ito nga ason! He! Nana Helen, umayak man. Ay, adeng, adda ni Nana Helen. Apay, anyat masapon mo ka ni antek manang. Adda ko man ang patag nga ibagakan ko na adeng. Anyat ibagam nga ka ni antek. May papan iti anya diya tangay. Kwa. Aw, kuraing, dumadon ka Sumrak ka dito'y balasang ka. Ay, dayjay magayam ni Nana Helen. Angel! Ingka mangisaganay ti merinda. Tapag merinda ni kuraing. Wan ante! Payadak tumot lang inton agsweldo nila kay kunana. Ay, wan, sigay. Ikan ka iti ut-utangam kuraing. Angam ag merinda ka paya. Tanagpaisaganak iti merienda iti kaanakak. Ay, kaanakam day di ababae, Nana. Wan, kureng. Putaw, tinaw na kapsat ka. Ay, hustuan, Nana. Tapno adda katulungan nyo dito'y balayaw. Ante! Dato yan ti merienda yo. Manang, dato ti platom. Maangkan iti spaghetti. Agyaman ak adeng. Sige, maangkan. Ay, ante, da kayo nga, anyat kayat yung nga kanan. Ay na, nabsugak pa'y mga road. Danumlatan, Angel. Sige, mabiit lang nga ron ta, ialaan kayo. Nagswerte mo't data nga babaen. Umay lagayam umutang nga magmerienda pa'y. Naglayangan. Madin sa diatoy Gungun daw ay handa matante kinasingpat ni antek. Ay,
Masapol nga palutpot ako na Auntie Helen. Lukas ta. Ado ti umay umot utang kada kayo, ante. Saan lang nga ni manang koreng? Wan, Angel. Ado pa'y nga rutim mo tang asan pa'y anak kabayad. Mabayinak mo't nga agsingir. Ay, Tama nga no awan pagbayad da balasang kaw. ala. Apay nga itultulok yo, ante. Awan Gundo wayanda kayo dagita nga tatao no na anos kayo unay. Agungot kayo ngamin pilitan nyo isuda nga agbayad, takasapulan nyo mati kwarta. Ay katagbayad dan tulata ano at da kwartada. Narigat mo't no persa ida singirin. No talaga nga awan pa'y pagbayad da. Nasingpat kayo ngamin una, ante. Iso nga abusoon da matanda kinasingpat yo. Saan mo't siguro, Angel? Tamaawatak mo't ida. Tanarigat ti panagbiag da. Awan imbes nga makaurnong kayo, awan ata, ipapautang nyo matgayam ti pensyon nyo. Nekitaan nyo ata, baka awan pang sweldo yo kanya kun. Ay, mangibati kayo iti sweldo, kante. Ay nabalasang kaw. Di ka madanagan. Tamakasweldo ka lata. Ante, agawid hakman, tayo nakaituludan da tatangkoy ti abas to da. Sigay ka anakan. Oh. At iti sweldo mi taabulan, Angel. Ni, ento no may alawas pa'y mati pa nagsweldo, kante. Wan, sana balay. Tapno at da pagmarkit mo nga agawid. Ganda ito nayunak ti kwartam. Taigatangam datatang mo iti naimas asidanda. Kun mangalakan to kadagijay dilata nga impaw iti kasinsin mau manipod abroad. Ta sayang lang no saan maibaws. Adu unay nga min balasang ka. Sige nga rod, ante. Yagyo amin tayawit ko. Ado pa dagijay noodles ija ko sinangan nakita. Wala umamin dagijay yun. Ado pa iti sapatos nga saan nga maus-usar iti balayo. No magagat ka lakit di amang yawid ka dagijay. Yawid mo, Angel. Ay, kat magagata ka, ante. Uray ba doon no adya, isakok amin. Baklayak nga iawid. Nay, nagadumo kita insang-sang pa mo na nakaw. Ay, wan tatang. Hanyo nga pakibibiyangan dagita taila ko. Anya. Ada dyan lasen ko nga bagiyo kadagya kakabsat ko. Ada pa dilatakan noodles nga bagiyo. Nangalam kadagita babadaw kas kadasap sapatos saya. Ginatang mau. Wag sama dagita. Intad ni Auntie Helen. Napintas dagita nga nagapuy di abroad. Branded da pay. Iso nga ilakok ta sayang. Na, intinanti milakom kidain. Katuan branded nga road. Gatangan da itinangay na dagitoy. Hanyo ibagbagakan ni Auntie nga ilakok Taba ka anak to kanan. Manahilain! Woo! Ada kayaw! Agdigdigos ni Auntie. Apay, anyat masapol mo kanya na aya. Ay, pakibagam to, mga daka din. Amo nalatang tigagarak tayong baga ako ni di kalman. Umay, samat umutang dito yung nga tao. Grabe mat dito yung nga tao. Basta ang pensyon ni ante, umay di utanganan. Agyaman, nakitin pa utang nyo kanya na nahilain. Bayadak tumilang no malako ginwang kaw. Wan, di ka madanaga ng bawi. Awan problema kanya. Ay na, nakasingsingpot kaya talaga na nahilain. Agrang kay man nakagawad wano kapitan. Ay sigurado mga abak kayaw. Ngamin kayo na parabor kayaw. Managtulong kayo kadagitis kada kami ang mangurkurang guys. Awan balak ko ang bawi. Kinuray man sa anak nga kandidato. Makatulong ak matlatan o kayat ka. Nalakit di tada malaksay no awan. Ay kayo makidi na. Ay, sige nga raw. Diyak bayagan tagpailak pay. Agyaman namanin na. Manot inutang da dyan nga lalaki nga ante. 3,000 kanakan. Kano nga agbayan. Ay kat bayadan ng tumutla kano. Inton malako na baka na. Siguraduan na lang Baka matnulok-lukon da kayo. Kaslamat nga bulili kung da dyan nga tao. Las-lastugan na kayon samat. Saan mo't siguraw kanakan? Ay, kitaan niyo ante. Hang kayo nga paluk-luko kadagita nga tatao.
Awan ay, busan dati kwarta yo. Taitit kayo mat nga itad. Katjag na ganiti kurengay, nagbayadan. San pa'y mat, Angel? Apay ngay? Kunak man no bayadan na nga dagos di utang na. Kuna na nga bayadan na ito nagsweldo nila kay na. Awan siguro na bate, itisweldo nila kay na. Ado nga min anak da apagad-adalin da balasang ko. Kateng kayo singiran na ante. Baka mayawawan dyan utang na kada kayo. Ay kat iyag dan tulata, inton adan pagbayad da kanakan. Mabay na ka mapanagsingayr. Adan yan tayo, Minjail. Umay ka kadiag bayad iti utang mo, Manong Amboy. Saan? Umay ko kapanayonan, Tanabiting ki, din tayo inutang kaw. Sa nabali, tadantanin magatang ginwang kaw. Isuntaw, ti una kabayadan. Kunak to payakat. Basta maala ni antik ti pensyon na, daman na umay umutang. Ay, awan antik kwarta ni antik. Nya? Saan nga gaputan na siyangpat ni antik at gungundawayan yung matan? Diyan magunggundawayan. Utang kayo matan nga utang. Bayadan nyo pa yung mati mo nga utang yung asa kayang tumutang manan. No, hindi kat kayang kaya yung bulbulilikungan ni antik. Saan ta? Tada ako nga mangisakit kanya na. Iso nga pasensya kan, nga mawan mautang mo ka na antik. Ada pangaramatan na iti kwarta na. Awan na ba iti pensyon na? Iso nga pumanaw kan, Manong Amboy. Ante, siyak man kay daw iti pabor kada kayo tadta. Manya day ta kaanakan. Mabalin nga pautangan dakmat. Hagparami dak kumay iti paglakwak iti wagwag iti sango ti balay me. Wagwag kan kumkumporme nga mailakaw. Anya, sapay at dagatangag inton maalak ti pensyon ko kaanakan. Nairanamot. Ay? Oray kumano at dagbayad kadagiti utang na. Tay supay lati alaam kaanakan. Kat mabalin yung matisoda nga singairan, ante. Ay namabainak kaanakan. Kan narigat no pilitom idang agbayad. No talagang awan pa'y kwartada. Kasi damod. Naanos kayo nga minunay. Madimat lang no nasingpat kayo. Awan iya lang alang dati agbayad. No agululi kayo lang. Agungat kayo nga mina. Bugtakan nyo isuda, ante. Ay saan Saan ko nga ugali ti kasta, Angel? Isu nga urayak latan no kaano ang makabayad da. Manang kureng, umayak man. Angel, siga magayam. Sumra ka. Ay saanan. Ito yan ayan tiri daw ti pangibagaki ti gagarak. Imayak tabi na unak ni antek nga umayagsingir iti utang yo. Nabaybayagan di utang yo kan ni antek. May sa stressan. Gapo iti kapapanunot na kadagiti pa utang na kada kayo. Kare kayo nga kare. Nga mawan matungtong pala nyo nga kare yo. Nagtitiwod kayo mat nga agbayad. Kinasarita ko ni ante, may papan iti utang na Naira na ngamin ospital ti anak ko, hindi nagsweldo nila kay ko. Iso ajak na kabayad iti utang ko. Ngam naawatan mat ni Nana Helen day ta, Angel. Di na ngamin kayat nga mabainan kayo. Iso nga nasaya at latatipan na kaysama na. Ngam ka na puno na kastao na nga pungtot na no ada di balayda. Siyak to pati pang ipapapasan na iti ungat na. Iso nga, mabalin ka di nga agbayad kanta, kailangan na antik ti kwarta. Awan pa'y mat nga rod ading ko. Ni? Bakibagata inton agsweldo nila kay ko. Yag kunto iji balayda ti utang ko. Kaano nga agsweldo aya? Inton umay alawas ading. Sige, angam ne. Han mo man nga iyawawan ti utang mo Agsubliakin to umay nga lawas. Anya ti eksakto nga aldaw ti panagsweldo na. Tyson to ti umay ko. Tapno hanak nga sumanuble. Ibagam, anya nga aldaw. Kan anya nga oras. Anya nga Manong Amboy. Ayan di bayad mo nga. Kat ni kasapulan na nantik ti kwarta. Nalakom sa matang genuang mo. Agbayad ka na. Umayak ko maagbayad ang malamutan. Ibagam kanina nahilin tayo itong bigatin ti panagbayag ka. Mayak nga rodan. Di mo pala itad. Itad mo, tayo baunak ni antik. Kwa. Sige. Itad ko nga rodan. Nagbayad mata ni Manong Amboy, ante. Di, ipautang mo kanyak. Sige. Ala umawon tayong bayad ni Ambaw, Angel. Ay, thank you, ante. Kan nagbayad kanugayam ni Manang Kuring inton umay nga lawas. Nagbayad taw.
Inayon mo to iti bulbuludam kaanakan. Sige nga rod, thank you ante. Urayak ti bayad na. Tapno umdas dara matak nga agipatakdar iti paglakwak ante. Ay, gayam, di mat nagpawit man na nensan ko manipod abroad. Adamat si mangpet nga package yo. Ay wen, ngamjak pa'y linukatan kaanakan. Apay aya ante, hanyo nga masangaw. No hanyo masangaw siya kung timang lukat. Lukatak daw, inton kasanga ikaw. Taiwaras ko nga itid kadagiti awanan akaruba. Ay na, ada kami nga kakabagyan nyo nga awanan ante. Iso nga da kami kumati unaan nyo nga ikan iti grasya. Ha? Pasensya kayo na ante nga makasto nga talaga ti panagsasaok, prangkaak, at least ibagbugak ti pudno nga riknak, kaysa matmapan kayo is istoryan iti sabali nga tao. Mala, lukatan tangarod ka anakan. Nay, nagadumanin nga isang pumababa daw, anak kao. Ay uwan tatang, ilakok dagitoy. So ti usar ti paglakuan nga imparamid ko itasango. Pangalalam nga kadagit ha. Intad niya Auntie Helen. Pa nga ilakom, kaintid na nga road. Ipausar mo, kadagiti kakabsat mo Ay, saan nga mabaling ta branded dagitoy? Ha? Gatangan da itinangay na. Basta bilinan nyo dahil dya kakabsat ko, nga handang akot ko ti anti koleksyon. Masapul nga i-remate damin kanyak. Dya kaya't nga agkupit da. Ikakto lang nga iso dati sa guys ang abado, tatang dandang aglako. Kasana ti pamayanta iti utang mo, Angel. Ikisay ko ka diti sweldam. Ay, saan pa lang, ante? Saan nga balit ka nakandakmat? Uray mabayag sa akto makabayad, ayos lang mat siguro kada kayo. Ha? Tapay ngay dagitisan yung akab-kabagyan nga papautangan nyo kat matawanan matiut-utang da. Iso nga okay lang mat siguro niya, ante. Nga uray mabayag sa ak makabayad. Kasapulak ngamin ti kwarta, tay gatang ko itilako kaya pwistok. Mala, si kati makamaw kaanakan. Awan ni ante tata ito balay na. Ako kusak amin dagito badbad ito bakante nga silid. Awan mat mangus-usar ka dagito nga badbado. Jakmat ngamin maura nga itad na kanyak, iso nga ala akon. Sako kami ng dagitoy. Kandang ito'y sapsapatos kan bag nga nagado. Alak amin. Lakok dagitoy. Itadnan tumatlaang dagitoy kadagiti karuba. Iso nga syaklangan ati mangala. Kabagyak mat. Anday ta, naisakok aminan. Inak ilang mga ijerwarte na ladan dagitoy. Tapno saan nga makita ni ante inton sumangpat. Umuli ako ni ito alad. Tai puruwak ko dagito'y nakasako nga badbado. Tai awit ko inton bigat. Ikabil ko itabangir. Oops. Ay! Makuryente ang matalay! Kumusta kan, Angel kaanakan? Agyaman akta si bibiyagak pa yanti. Kunak no ipatay kundi napasama kanyak. Agra-ground namin ijay. Naimbag ata saan ka napuruan, saan ka nakurintay, kat nakalasat ka. Huwan nga ron, ante. Ang sana balay ka anakan, tanatarimaan ng daychay. Sorry, ante. Amo ka nakita yun nagijay nakasako nga. Enruar ko. Wan, amuklatan nga ilibas mo ko mga alaan dagijay. Nga may nakitak iti CCTV iti balay. Ha? Uy, andaya CCTV yo, ante. Katun mo, di mo nakita ya. Sana. Pakawanan na kay di naramid ko, ante. Ala, agpaimbag ka kaanakan. Tao may nakan sukunon ni tatang mau. Taagawid kan ijay lugar yaw. Ha? Mawag nga may tisigod ababaw nun may katagsubli ka nun. Inawat ko manan na tanasingpot da ijay ababaw nun. Saan nga agtatakaw da ijay kaanakan? Iso nga agpaimbag kan wun. Taagawid kan, Angel.
Nabainanak iti husto iti kasjay nga inaramid ko manang biyanang. Ing karigatak tinagpaimbag ket nagawidak tamabain akon iti ikit ko. Timot pagtagilakwan iti sango ti balay may nalugay. Iso ang nagsapulak manen iti sabalya trabaho. Nagpaayak nga rod kas babaunan, ijay ilay ket jakon inulit ti naramid ko. Ta nagbutengak nga amangan no nakarkaro ti karma adumteng kanyak. Halakastan, to'y pagayam mo, Angel. Nala, pagayam Angel. Nasaya at unay ta nagnakam kan. Kat di mo inulit tinaramid mo. Awan perpekto a tao. Amin tayo, makaaramid iti basol. Wan nagkamali tayo. Ang adamot lakada tayo amang ilintag iti bidot tayo. Ta amin nga aramidin tayo. At daso papak na. No nasaya at aramid mo, nasaya tumot ti gunggunam. Ang no dakas tar aramidam, namnamaamot nga rod ti karma nga apitam. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni Pagayam Angel. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.